GN Films, God knows films, double favor without limits. GN Films, good news films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije ubuzima buguwa icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu ivyo vyose ningaruka. S'il te plaît, vyuka wasumvugisha. Diva, naho iryo bijambo rimwe rizoba rimaze, s'il te plaît. Diva, ndakumbuye kumva ijwi ryawe, ndakumbuye kukubona unezerewe uri kuratwenga. Vyuka Diva. Diva, sinshaka ko ari ikintu na kimwe kibi cyo gushikira. Sinshaka yuko ari kibazo na kimwe wogira Diva. Diva, Diva, Imana kuziga, sinshaka yuko ugira ingorane n'imwe. S'il te plaît, basi vyuka. Vyuka basi tuvugane. S'il te plaît. Ndashaka uvyuke. Utumvuga ijambo rimwe. Siko Diva. Naho iryo ijambo rimwe nzobukoze. Diva, vyuka basi nsubire kubona intwengo yawe rimwe, nsubire kumva n'ijwi ryawe rimwe basi. Diva, vyuka ndi hano, vyuka unganiriza uzobukoze. Sindahinduka namba nta na gato. Vyuka basi unganirize Diva. Ntagira ikintu na kimwe s'il te plaît kibi, ntagira ikintu na kimwe kibi kigushikira, okay? Ndashaka ntagira ikintu na kimwe kibi gishika ku buzima bwawe. Diva, basi nuvyuke ndakuririmbire ka karirimbo kamwe ukunda, kamwe nawe ndakuririmbira, mukavuga ngo utambuke neza utanyerera, amata wanyoye nagaseseke, inkaya yakamwe yorira babara, more 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 Diva wacu, more 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 Diva wacu. Diva, Diva, sinshobora gusiporta kubona agahinda canke umubabaro byawe Diva, urabizi. Ndakwinginze s'il te plaît, please. King Sabas, ndabizi ko muri mu bihe bikomeye cyane, ntabwo mworohewe pe.
biragaragara ko inkuru wabwiye Diva bitamworoheye kubyakira. Agenda mufite ndakabona, ariko muri strong, mwihangane, ndabizi ko bizagenda neza. Ntabwo nonaha mwahita mubyakira, ariko hamwe no gusenga Imana azagenda idufasha, sibyo? Uko iminsi igenda izagenda yiyakira, kandi Imana izabigenza neza. Mukomere cyane. Rachel, Karame. biragoye cyane kwihangana kubona Diva ameze gutya. Yego. Ariko kandi ntako ndibugire, ntekerezwa kuvyakira. Nkuko bivuze, je nari nzi yuko bino bintu Diva nabimenya bitegerezwa gukomeretsa umutima wiwe ku rwego rukomeye. Yego. Ariko nanje si jewe, kandi bino bintu nabitwaye mu mutima igihe kinini. Sinari kubandanya kubigumiza mu mutima Diva ataramenya ukuri. Naho kuri kubabaza, byari byiza yuko abimenya. Yego. Rero nagira mfate n'akanya ndagushimire. Ndagushimira cyane ku buryo umuba hafi, n'ingene wamwakiriye ukamwitaho, ukamufasha mu kintu icyo ari cyo cyose. Imirimo dukorera mu isi cyangwa ibikorwa dukorera mu isi bizosuzumwa ku munsi w'imanza, kandi ibikorwa byiza byose Imana izobiduhembera. Kino gikorwa wakoze, Imana ikiguharure ko nk'ukugororoka. Amen. Kandi no kuzokibonera impera. Amen. Ubandanye gukora ineza, ntucobogore. Reka ngende, ariko nikangura uze kumubwira ko King Sabasi yamye hano, kandi umubwire uti yantumye ngo ntiyipfuza kukubona n'akanya na gato ubabaye. Uti kandi arazi ko Imana iza kukorohereza. Imana ibarinde. Utambuke neza utanyerera, amata wanyoye nagaseseke, inkaya yakamwe yorira babara. More 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 Diva wacu, more 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 Diva wacu. Ive, ubu naho wamugururiye hehe? Wamuhaye amerekezo ya hehe unaho? Solange, iminsi ibaye 3 ntamubona hano mu rugo. Ubu naho wakoze iki? Ariko ibintu byanyu vyandambiye. Nukuri kw'Imana. Urabona ko nari navuze yuko bitegerezwa kurangira. None heraba urahaje nawe ndamubuze. Hazi iminsi 3 ndiko ndamutelefona ninasone. None ubu naho nja hehe ndamuronderera? Ako kwera iki wohagaritse ko gukora ikibi wa mukobwa we? Sengeje nukuri ndabizi nta kindi kintu na kimwe mu mpora atari kajyaga pepu baya. Ijya muhemu mbi yari yanteye nkaja kuraguza, kandi kiri muto ndazi nivyo muguma mwiyumvira je ko nguma ngenda, ariko je nukuri senge sibya narabihevye burundu. Ijya muhemu narayihonyoye ku mutwe, nayiranduranye n'imizi, narayikankamiye mu izina rya Yesu. Yarahunze yagiye mu mwonga. Nukuri kose je nukuri senge, nukuri je nduwera jubundi care mwegisha, nukuri uvyumva je ko no kubahuka je ivyo bintu je nukuri sino bisubiramo.
Nimesenge ndi mubi. Ako gayive. Ubu je noja ngaho nkizera umuntu nka wewe. Maze kukubona ko ibintu bingana ukuraho. Ubu naho ngira simijabo. Ngira bakoresheje imizi. Generika ya kabikanje. Ive uribagiye uwironi bwawe. Ko umuntu mwemeza ukamuteteza mu nyuma ukaja kumuhindura uza kumurira ku irembo. Nibama bariko barakubwiza ukuri hama ugaza kuba fyondera ku irembo. Erega inkuru zawe ziranshikira. Ewe nje ngaho ndakwizeye umviriza ico womenya coco Solange atabonetse wewe uragira ingorane. Yego uragira ingorane ico ndakikwemereye. Ivyo reka tuvyihoze. Mbabaje na King Sabasi wanje nawe nyene ndamuhamagara ntiyitaba. Urumva hajemwo Solange na King Sabasi ndamuhamagare ku telefone nkamubura. None wumva jewe ibintu vyanyu jewe biranduhishije nyene. Eve King Sabasi ndamuhamagara ntanyitaba. Nivyo? Uyasenge. Nukuri King Sabasi ujya n'umwana akuze azokurondera nyamba utari kuramutora ku telefone ere kujya arakuze. Wane wumvise ko asigaye kwita mama. Wa musi nagene bavuga ngo mama. Naracyumvise. Nikora kajya gasheke. Oya senge. Arafise amahera. Ujya muhungu arifite amahera menshi. Ahubwo usanga ari kwa rukundo rw'umuvyeyi n'umwana biriko birahura. Maze imisi numva mfise ikineza neza. Ariko rero Solange hagahera imisi 2 tutaramubona. Urabona imisi 2 tutaramubona. Cha dutegetse kuja mu vyambo. Aho gasenge tuje mu vyambo. Mukecuru angana kujya uje mu vyambo mbega senge ho biheraye wovuga ngo yagiye yambaye akacipo n'agapira bisa gute ngo yajanye irihe barabara ariko mana senge abantu bagutwenga reka senge ntiwiha amenyo y'abatwenzi ngo mu vyambo Ive wanka wemera atabonetse mu misi 2 Ive je na wewe birahinduka. Wacanga ukasama. Aho ubona Solange ari wo guheba. Hazene kikunda. Famiye yanyu ni famiye nuba kandi nkunda rwose. Aba ari wowe, aba ari umugabo wawe nishite yitwara abanye. Ariko nagira ngo mpamara njya ngo tuganire nkiri cyo nkubwira kubijyanye n'umuryango wawe. Uriya Patrick tukiri mu Burundi yagize gutya abyara umwana. Nguki kuri kwimana yagiye mwana w'umukobwa rwose. Uwo mwana ungana ute? Umukobwa nk'umufite nk'imyaka nka 22 21 gutyo mukuru rwose. Wenda niba atarabikubwiye mbare ko mbikubwiye nuko muri inshuti zanjye ariko muje wundi mu minsi yashize nagiye kubona nazi gituma zitabana mu Burundi. Ngiye kubona umuntu umukobwa araziba abangezeho iwanjye gutya muri quartier sinza bamurangiye ati naganire na mama ambwira ko ari inshuti ya papa, ambwira ko ari inshuti y'umuryango mama mwari inshuti na papa mwari inshuti, ati ko ari umuntu ushobora kuzangiza
kuri papa wanjye nkubitwa n'inkuba rwose. Mbona umwana agenda afite umwana w'umukobwa agenda yari afite ni ibibazo afite ndavuga rwose amarira yaragwaga ndareba ndavuga uyu mwana w'umukobwa ngomba kugira gute ngomba kumufasha mwizeza ko abasubiye iwabo akazagaruka naramaje kugira gute naramaje gushaka papa ye ahanaba ko namubeshya ko ari ngubu nari mazi ubu ngubu rwose mu minsi mike kumva agarutse ndavuga rero nk'umuntu twabanye nka Marisa nk'umuntu nzi umugore mwiza w'umutima kandi ugira urukundo ibi bintu biramaze bikuguyeho bikakugwirira nari mbizi nta kintu nakubwiye ugasanga damu rwose mbaye umwanzi w'umuryango. None mama Marisa kuri umubyeyi mwiza ko mu rugo mufite imitungo mufite ubushobozi uwo mwana w'umukobwa nta kuntu wazamwakira akajya mu rugo ku mwana ari nk'undi akaza akabasura. Damu ndakumva rwose urabizi koko uri inshuti y'umuryango cyane rwose ariko uribuka ukuntu nashyingiranywe na Patrick urabyibuka ndabyibuka rwose uribuka ko yamfashe ku ngufu byaragahinda gakomeye cyane yamara kumfata ku ngufu iwacu iwacu bagahita bambwira ngo ninze bakamushyingira ku ngufu urabyibuka ndabizi rwose byose ko byagenze ndabizi ndabizi rwose hanyuma nyuma yaho nkimara kugera iwe kubera ko nashyingiwe nashakana nawe Patrick yankomerekeje umutima Patrick yanurikije umutima kubana nawe nta mahoro nigeze ngira na rimwe nanabyaye n'abana ntago yigeze nibura avuga ati nibura umunsi umwe nseke ndakumva rwose nararyamaga mu gitondo najya kubona nkabona harunzaniye umwana ejo najya kubona nkabona hari undi unzaniye umwana ejo bundi najya kubona nkabona hari undi unzaniye umwana i Burundi afite abana bangahe njyewe niba narinze none se undebye urabona ndi umugore mubi cyane ku buryo yaca inyuma inshuro zirenga 40 agenda abyaraha ako kageso aragafite mu buzima bwe ubu nari muye ku ruhande kuba ndi umukecuru nk'ubese nduha noneho bigere n'ubwo mbaye umukecuru bakinzanira abana ibyo birumvikana ariko ntabwo abana baheranwa n'amateka y'ababyeyi babo kuba umubyeyi we yarakoze ibintu runaka ntabwo yaba victime umwana mureke aze asure se afite uburyo azaganira se afite uburyo azavugana na se nawe uzamwakira nk'umubyeyi Marisa Damu ndakumva umubyeyi uwo mwana azasubire iwabo nimba haranamuzanye cyangwa nimba hari ahandi hantu ari nagenda asange nyina ngewe sinshaka kumubona mu maso yanjye wabyumvise sinshaka kumubona mu maso yanjye ikindi ntuzaramuke umuzanye mu rugo ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije. Hey bro, umeze gute? Ni sawa turashima gute nawe? Ndashima Uwiteka vraiment ameze neza. Natwe n'amahoro urugendo rwagenze neza Kigali twashitse amahoro nubwo twashitse bwije. Wow, Imana ishimwe Frank. Ariko byagenze neza tu.
Amen amen. Ariko rero mon frère ni waba nkunda usengere cyane Brother, urabizi ko ndagukunda kandi amasengesho yanjye ari kumwe nawe vraiment. Chris, bavuga ngo icyo utarabona ucerekwa no kuramba. Nasanze isi ikimbikiye amasurprise menshi. Naranguye mu gatengo ntafise n'ukuntu ushobora kugusigurira. Twasohokeye ahantu na Tati. Hanyuma dunku tuza tubona Diva na waraje. Nza numva arampamagaye. Bro, it was a very bad situation that I don't know even how to explain it. Jambereye ibihe bibi, ibihe by'umururazi. Kuko bahuye umuriro waratse, ibara riragwa. Ndaburi cyo mfata, ndaburi cyo ndeka. Umwe wese ambwira ngo ukundande, undi ngo ukundande. Umva nahatswe no gusara mu mutwe. Aca nibuka yuko Diva watari bwamenye yuko ndi musaza wiwe. Hewe, uriya Tati havuye yigumura aragenda. Amaze kugenda dusigarana na Diva, nshamba oblige kumubwira yuko tuvukana kugira ngo ndabe yuko yo kwiyakira. Uhera uwo mwanya Diva aragwara. Twamutahanye ari kumwe n'umuntu yitwa Rachel n'uwari yaramwakiriye. Bro, Diva akivyumva ibintu bicebera nabi. Aragwara kuko nabaye oblige kumusobanurira yuko ndi musaza wiwe kugira ngo yiyakire. Aho tuvugana Tati yari yamaze kuduta, Tati yashavuye yagiye. Ubu tuvugana Diva aragwaye, sinzi situation arimwo ikintu gishobora kuyimukuramo. Ubu tuvugana Tati nawe ntamvugisha, azi yuko namuhemukiye. Ndi muyabira. Uraza umuntu ari kure aho arira nyina ntiyumve. Nkaba ndi mu gisanga mwene ibi. Niyo mpamvu ndiko ndakubwira setopla. Nukuri usengere kugira ngo Imana inkomereze umutima. Situation ndi mu nagira ndakubwira ngo ntabwo yoroshe. Brother, ndabyumva vraiment ko utorohewe, ariko ikintu kimwe nakomanda gusabe bose babwiza ukuri babimenye. Hama gukomera umutima, ndabizi ko gukomera umutima, ariko nabonye bazi icyo ukeneye. Diva mubwiza ukuri, hama ikiba kibe. Naho ndabizi ko amaze kumubwiza ukuri, muga ndabizi niyabyuka ntaza kuvyemera, aza kubaza gukura mubesha kujya abahungu babesha. Ariko ubikomeze vraiment, ndagusabye. Hama amashengesho yanje n'ukuri uri kumwe nayo. Bro, thank you so much for caring about me. Ukoze kumpamagara ariko mukumerewe. Imana iguhera umugisha. Ukuri umufere mwiza. Hanyuma ndakora ibishoboka byose. Ati ndamurondera kugira ngo ndabe ko twoganira, ndamubwiza ukuri. Gusa ariko rigabira nagoye kuvuga. None wiyumvira yuko Tati nzomusobanurira gute yuko nahora nkunda na mushiki wanje paswe ku majambo bavuganye yaramweretse ko twari mu rukundo. Wumva Tati azosobanukirwa gute avuga ati wakundanye na mushiki wawe ivumwe risa. Oh my god, ivumwe risa gute Chris? Umva Chris oui, reka umunsi mwiza. King Sabasi, uko biri kose biri ngombwa kubabarira abavyeyi, kuko abantu nibayamaze ati umuvyeyi ntakosha. Chris, wanka bangwe ni wankazana ndabe. Akaba karabaye, amakosa yarabaye. Ntegerezwa kwemera buno buribwe. Kubabarira ntegerezwa kubabarira, ariko ntibizokuraho amakosa bakoze. Abavyeyi bamvuga uti igikombe c'umururazi, ariko umunsi umwe
ndazi yuko nzokinywera ko mbabaye. Ico naco cyo kuvuga ngo umuvyeyi ntakosa, nibaza yuko ari imvugo ari kwiye guhinduka, kuko ico sinemeranye naco, ico sico. Mbega nitwakora natwe tuvuga ngo umuvyeyi ntakosa, abana bacu tuzakora amakosa tuvuga ngo umuvyeyi ntakosa? Iyo mvugo itegerezwa guhinduka. Ahubwo de notre jeunesse twategerezwa kwigengesera kuva tucaruka, twibuka yuko hariho kazoza, tukamenya yuko ibikorwa dukora muri kubu bishobora kugira impact negative canke positive muri future, muri kazoza. Nahandi nkuko nakubwiye, ndazi ku musumwe ano majambo ndakubwiye uzoyibuka igihe uzomenya ko ntanguye kunwa umururazi navugutiwe n'aba bantu. Ariko rero amafresheri arakumaze neza. Hambona ngingene utagasa. Wabibona? Nani ndabibona nkumva ndatese. Neza aho udatagata. Ikari yatari. Ego, umugani wa wundi ngo nitubike inzigo tubika amafaranga. Ngo aho mudatagata, aho tudatagata. Ngo nikuki muryoshe. Aho tutaryo. Aho tutaryo. Uzaranyisha. Mana yaje wewe. Byukuri nawe uratagaza usa neza. Murakoze sha. Ariko rero shakwine ni kurumba barire cyane cyane. Urabona ujya munsi programme narayitaye, gahunda yawe ntiyakunze konza. Shana ukuri nagize utu programme twinshi. Byukuri kwine ndiruka nkiruka iyose nkiruka ndabuko byogenda. Shana nje nisha ama programme menshi. Naje nguma ngaha ndakurindiriye uza kumbwira watevye. Yo nukuri mbabarira. Mukabarenda ko inkuru. Ngo vutinguru ishushe. Itarakoza amaguru hasi. Hewe. Mbenda kubaze. Wa mugabo muracakundana? Umugabo yo. Wa mugabo se wa mwana. Ukuva Patrick. Yves. Urakumbiriza umunsi. Ntugi mumbwira gute? Ujya mwihorere umwihoze. Hewe nakoronkeye umuntu. Wewe gusa utagotwa icuke cy'umusore ibogari ibeje. Ive ndakwizere wewe. Ego nukuri urabona yakubonye kuri stati. Yari ivyuma nyamba cy'amafera beto sijui. Mugabo afise igituza bro. Si bya bindi we utagotwa. Urabona yaragukunze aragushima. Ewe yabaye musatsi kubera kugukunda gusa. Ego nukuri reka nkwereka agafoto kiwiwe. Nabanyereka. Era umuntu ntiyonyemera. We nawe wumvise ihagarareko iyo boga cyane. Yagukunze arongera aragukunda aragupfira aragusalira arakuzukira sinokubarira. None habuzibwa ngumuzana. None nyene narije kubikubwira. Shaive. Ntiyanyemera ni sawa. Ariko rero nawe gomba mbeshe. Wowe nashaka ndamwemerera.
ntashobora ko niranze Bumvise we nawe uwapfuye arafise ubwenge. Nta nade agira. Bwaratekeye. nyarutsa uduhuze nyarutsa Bibaye ngombwa nuno musi ngene murari mubonanye. Numva none Sabwo Queen. Tuje guhekenya kwa Senge. Ego imisosi yahiye. Jana sumisha badolari. Ese mu diaspora Aratuba kwakwirira. Nego mumeze neza yewe rwose nanjye nabuze akanya ariko mu minsi iri imbere rwose ndi bubasure yewe mba ndi mu bintu byinshi ukabyarawe nta nubwo mperuka iyi Burundi yego ntabwo mperuka ariko abana bari aho mvugana nabo umunsi ku munsi yego wa mukozi wanjye Constance ari aho aba yabadurumbanyije nyine abara sawa urakoze Chérie biteze uri kuvugana nawe nshuti bawe nari kuvugana nawe mama w'inshuti yanjye Burundi nari nkuzaniye amata rero ya mata kundi bigutangaje kuva twashakana n'ubwa mbere unzaniye ikintu cyo kunywa ya bigenze bite ndabyemera ariko wemera ko buri gihe nta muntu uhora ari mubi buri gihe agera akaba mwiza ikigero cyo kuba mwiza nanjye nicyo gihe cyanjye nyine cyageze sibyo wowe wigira ikibazo n'ukuri sheri ntugire ikibazo ndabizi biragutunguye aya mata turayasangira ariko ntago ndi buyanywe njyenyine ufite ikihe kibazo ntacyo reka tuyasangire nta kibazo nisi ikibazo ufite n'iki ufite ubwoko nakurogeyemo se ntabwo ari byo ntekereje nta n'ibyo mvuze nta kibazo sheri sheri hari ikintu nashaka ko tuganiraho nako si ukuganiraho ni ukugira ngo ngire icyo nkubwira nawe ucyumve ugire ikintu umubwiraho nawe sibyo aya mata nayo kuvugiraho ijambo aya muntu avugira ijambo ku nzoga ntabwo avugira ijambo ku mata yego ndakumva muteze amatwi biragoye kuba nabivuga nanjye birandemereye pe ariko ni ngombwa ko mbikubwira guteze yombi mbwira nta kibazo sinzi ukuntu uri bubyakire ariko ndabizi urabyakira nyine ukurikije uko nkuzi urabyakira ku rundi ruhande rumwe birakubabaza ariko ni inkuru ishimishije mbwira sheri mfite umwana mukuru i Burundi umwana w'umukobwa GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.